imagine kakwe mapasto yui kakwe mapasto yito batizo no kulilio kakwe mapasta to batizo no izinto ezekuyibatiza ndo kintu chambe ukuyibatiza walo kwezobiketuni uyona ko webatisiye wabiketuni uyithi ngainda kuandikiye baptizing aketha kuandikiye swimming wikata tamu what do you do iwe wevanise vava vanga nenda kwinini muthi muno nenda kwebatisa wathi weinde kandiyane na wainenge sitwa ewa atwibiketu nindi twithie kumwana wake nani we kana no kubatizwa withie bado ethe ngai atwizine sitwe mwe akukite mbe wake amasitwa atatu akangai akwizine sitwe mwe tikethia kubatizwa mapitio kwiwa twabatizio kithio ndikila mundu wako kene sitwe mwe ukona baba Pastor John Fred muteti eba ambe wagwasiogete ukona ako wako siboke wabukanga wizije ba yambe ukona basa bakuna ke muthete mwe mukite kuoni kana mukazioke ne sitwe mwe wa ekuyanga yabangita kabwita kete musioka baingwacha aye Patrick musioka ke monde masitu atatu unumzie bazwange nawo aswange nawo aswange nawo kana vando vanga niwe ngai niwe ziyu kwesito yasaya mwana na abe bamuthu nizo twika aswata ne mane nebina na kuininge sito twika ndo tatu ndini womwe what are you doing ukeza ni wetu kizinga ya mubwana otomana wetu kizinga ya mubwana ninge wewe wabatizwe wina masito atatu nakenga ya kwizine sitwemo netika bikunge ngona Pastor John Fred muradi ndinazioka ninyoka nene Pastor John Fred mutati embe wakwaziyokete sityu mane ziti bitu nene siyoko kukila mundu akambata na izito 1 1 le mutindi wachagaro akani musenya wacha patience what patience and then ni mutwa baita Brian wa nani wacha zako travel and FM